السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allah khabirum bima ta'malun. Mahuli munaray hakatan tukbal na to impamuji patuhan tunggal way hikarwan niya amuin tag-ayuputan hakatan pia panjari niya amuin wayroon long ta deng ha mga pia panjari mabunsak kapasaran wat malain kaning katan halawm sin ukum milik sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katan tan pia panjari niya aun hikmat pangadjian sin pia panjari niya maggunagiunahi nambok pahambuok sin
amoy in kalabihan sin tiap-tiap hambuok tiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na imano siya, in katan piapan jari sin Tuhan Rabbul Alamin, mapuas daing kanila, halaw man sing gumi, in inikatan, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kapaiddahan nila, halaw man sing gumi ini, supaya sadjari sila maka pangannal sin pakaradyaan amuin piyag papanjarihan kanila supaya sila makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way kulang, way roon kabus daing mga nikmat sin Allah ta'ala. Yari katan biusog kato taniyo, labi luba in umbul hambuok, nikmat na labi rin katan amunay nikmat pag-agama. Amuin di mutas kato dahil di halaw man sing gumi. Sampay palawm kubul, sampay buhion kita niyo magbalik. Amo ray marana to maglundang panon. Ay sibu dayan, inamal hinang mo yan, marayaw iban mangi, diyan makabutas kay mo. Inhinang marayaw, di mutas kay mo sampay paadlaw, paamuin adlaw paghisab, sarta di mutas kay mo sampay sumud palam sin surga. Damikian day sab, inamal mangi, di day sab muntas kay mo sampay kau sumud palam sinapinal ka jannam. Sabab yan to subaya kita niyo mga nalkatan, in hinang nato, bungasin hinang nato, magbing kato katan. Then di halaw man sin gumiin. Asab yan, biyayta sin Tuhan nato Rabbul Alamin, kato haayat kahilang kusan siyabot na to, panawag-tawag ha mga mariman, ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ya kamu mga bariman, nangangako bariman, nagdaraawa bariman, hirang kamu taming sing ginhawaran niyo. Daing hakatan karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hakatan di niya kabayaan halaw man sing gumiini. Sabab inggo-go sin hinang magbing patiap-tiap himinang kaniya. Amod tuin subay jagahan sinabuk pambuk dan kato tanyo labi-labi nayari ka tanyo ha lauman sin bulan mulia amin mapatutuod magpakugdan kita niyo sin kakahinang nato patuhan Rabbul Alamin. Karena hawak tu ini wala piangandol sin Allah Ta'ala in pagjagahaipon niya. Dahing ha mga piapanjari niya biya na sin mga malaikat tiunggal sin Allah Ta'ala in katan jagahan niya, sarta isa-isa niya imag, tutungbas, singkatan, kakahinang. Asabihan doon hay ni kita magpamarayaw, marayaw, patuhan na to Rabbul Alamin. Wa ma jajaul ihsan illa al ihsan. Wairun tungbas simpag marayaw, bat malangkan karayawan katandang Allah subhanahu wa ta'ala. Amod tuin subay na to, mabatok, hakabuhi na to. Na impag marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain nakatayim babaw ring hakatan amal kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amal kakuyakan sin Tuhan na Rabbul Alamin amunain ka Islam. Amuin salamat in katantan maramo mag sumadya. Kasalamatan sa din subay jumato. Sabab inyan katantan na tiuntot kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ay papahinang. In Muslim pagyanon, subay salamat kaniyain pagkahinya Muslim. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadi. In pagyanon Muslim, salamat kaniyain tay manghud niya Muslim sin ini simud niya at ini kabtangan niya. Iwan sin lima niya. Biha. Na in mu'min nakatayim babaw rin nga ka-Islam. Na in mu'min damit yan, may ta siya nakatayim babaw. Impag iyanon mu'min man aminahun nas. Amuin makarihil kahamungayaan hakatan manusia. Bukon sadya Muslim sampai pabukon Muslim. At inihikarihil kapatutin, tiap-tiap tagkapatut kaniya. Tumtumun na to,
haadlaw ka na, bang maghisab ngayon Allah subhanahu wa ta'ala, beta kato, doonhan, hisi-hisi makahinang dusa, tanto magbayad siya haadlaw ka na. Di makasud in kafir, palawm sin narka, sa kainuri niya makaing kapatut niya rin ang mga bariman. Damit yan day sabdi makasudsul ka imbar iman sa hingga makawa niya ing kapatut niya rin kapil. Sabi turi kita manjari amin mang laog. Sabab in paglaog amin diarapitan sin Allah Ta'ala ang kialaugan. Angkan na ing kita hinduan sin agama Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagbayta kato taniyo. Unsur akhaka zaliman aw madluma. Tara nga intay manghud mo na anyaya, iban sintay manghud mo na anyaya. Uilong si mga kasahabatan niya, Rasulullah, oo, sa matarang na kamo, inna anyaya, subay siya tabangon. Biya dining kaagi na mo, magtabang sinta umanganyaya. Naunin nagisin Rasulullah sallallahu hipapapu kato taniyuin pag-anyaya niya. Hasupaya di laung ta maka nanam in kaibanan sing kaanyayahan niya. Bihad to in kamaksuran niya. At inesubay ini pag inu-inu sing katan, halaw man sin, ini gumi ini, subay hadya in katan magmarayaw. Na, in nakatayim babaw, rin nga ka-Islam, iban sin pag-iman, amo na yung pag-anon ihsan. Ihsan, pagmarayaw. Ngayon mo na harap patuhan na ito, Rabbul Alamin. In unahon tanyo rin hakatantan, pagmarayaw pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno yung pagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung himinang sin, diya akan niya, lumayo din hapyang langad niya. Imtisalu awamirillahi wa tinabu nawahi. Amuan bang taamin urulun inyan hadya, tanto bang kau mariak sa naroon, amuin yaon na sadyain iaalok mo, wayroon na mahinang mumangi, marayaw na hadya katan. Biha, sababing katan, pangdakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikarayaw kato katan. Din Allah ta'ala magpanglaog. Sarta di siya magkakunahan simpyang daak niya kato. Kita niyo magkakunahan. Sindaraakan niya. Sabab kita niyo in kumampit kaniya haadlaw ka na. Bihan in lasasin Allah Ta'ala haipun niya. Labi-labi na Muslim. Sabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in lasasin Allah Ta'ala ipun niya bariman, labi-labi sin lasasin babae ha anak niya. Amin niyang pagimu ini miugsak pasikan niya. Labi illa sa sinallahu ta'ala. Sabi, ito sabihin na to, kawaon, kahampitan, in paglasakato, taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, kita niyo himinang sabab, sinhikalasan niya kato. Amo na yan. Na, hikaruan niya, pagmarayaw pamano siya. Amo na yung biyada takain na. In pag-ianon, mu'min, amin, di siya, dimihil kasatuan, nakatan mano siya, alaw man sing gumiini. Subay hadya marayaw in bunga niya. Mahita, sabab bang kau nagmarayaw hamano siya, sibu da Muslim, bukon Muslim, mahinang duaah ingkabtangan nila. Bang isablong nahikuan, nganan na kau, way tao makarayaw ka niya. Subhanallah. Biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaapatan tao hadya sumaksi inikaw tao marayaw, ipapasulat dito hataas sin lauhil mahfuz inikaw tao marayaw. Hati na wayron lupas sinamalta. Bihan yan. Na, hasabab yan, subay kita niyo bukon maliso magpatumtum hatay manghud na to. Subay aw na antara na to, impag nasihat niya sihati. Asupaya in wakto katandi malupas, halaw man na to. Bukon saan yung magnasihat, sadya amo intao long ta suway hadya ulama. Di, aun kaya ingatan mo tiyo-tiyo, wala kaya ingatan singkatan. Kakunahan niya to. Bang hikarayaw pa, mujtama. Hikarayaw pa mano siya. Di man jari lukpasun. Bihan yan.
Hangkan ni nirihilan kita ni sinallahu ta'ala, wakun sibo indirihilan. Hasupaya makapagsaw-saw kita niyo. Sin, kalabihan sin tiap-tiap pambuk din kato taniyo. Biha. Aun tao, magtubihan, yaong kaniyain, kakukunahan niya kata, sa humadjat sa ihata urugai. Biha. Amin tao taga, pangingat, aun kalabihan niya, nakalabiring hakatan. Doon na yan. Ang na, impagtulong tabang, dumakan din habihay ning kahalan ni. Sabab magkakunahan, kau tatabangan, bangkaw, ini, tumawag ka niya, na, intatabangan niya karayawan. Na uno inhiuli mo kaniya, karayawan da isab. Dihilan mo sa isab kasanangan. Biya na si mga tao maghinang, uno na hinang ka, ingatan niya hinangon. Bang mo kakunahanin hinang niya yaon, nasubay mo hirilin suko niya. Biha. Amo hindi majari utangon. Sabab impag utang niya ito, mangi. Inhuras sang saan niya, utangon mo kanyari, manjari. Amo tamang kau sing kamatay mo. Hadlaw, akhirat ka magbayad. Bihan niya. Kan nabiyita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in sarayaw-rayaw, amoy in bangaon tao, siyukat mo, karena kakunahan mo siya. In sarayaw-rayaw hitukbal mo kanya in hak niya. Hari pa tumahay in hulas niya. Biha. Hari pa tumahay in hulas niya, suway may karwal na kanya. Mahita, pagduhal mo kanya, sing kapatot niya, kumuyag in pangatayan niya. Pagkuyag sing pangatayan niya, nakahampit ka sing kuyag. Sa babang kansya, kimuyag pasal, sinkiyaruhal mo na insuko niya. Bihan yan. Naamad to yung pag-ianon, ihsan. Nakatayong babaw ring hapag, haka-Islam, iban sin pag-iman. Na in ihsan, patuhan Rabbul Alamin, an ta'budallah kaan nakatara, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. In mo karna mo, sin pagpamarayaw mo patuhan, amo hindi, sa kain yun yung pangannal kay mo. Bukon hadjahalaw masjid, bukon hadjahatim po biya simpo asa ini. Hakatan. Sampay haamin miya manaw ko parad. Haran niya on, miya manaw pakainin tudjuhon mo. Subay maiging pangannal mo patuhan Rabbul Alamin. Bihan niya. Kana in bihad to, in pag-ayad sing kita, hapayang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kau datungan masalahat. Ingkatan nanom tumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan pagyanon long niya, ini dua ini, basaha si maynaat, wayro mudarat jumatukay mo sa mil pamahapon. Pagabot si mahapon, basahon mo na isap. Bukon bihat to. Subay inyad to, kaya kanal mo. Sinway masalahat jumatukay mo bang in Allah ta'ala amin, daran mo siya tiyutumtum. Sabab siya injo makakay mo. Di kau niya pasaran. Bihan yan. Ayaw pagkapasaran ngayon, ikaw nanumtum ka niya. Misanin kapir yaon, dirihilan niya rasin rijige, katanaman katan. Yaon, dihadon niya. Nabihan yan. Na, pag ubos doon haon, isan, pamano siya pagtahi. Pag marayaw, pamano siya. Sa masibo, iban ikaw. Bihan. Hati niya, maghinangkaw marayaw. Uno-uno na in, rijiki sin Allah ta'ala hikarhil kay mo. Bangon kaya kitaan mo maghajat, ay ikaw magduwarwa, duhali. Bihan. Sabab yung mga ini, timatarang kato tanyo. Sampay sin amin mano siya, wala na kaya pasampayan sin agama. Asubuhon da sin Allah ta'ala hadlaw akhirat. Biya sin hambuk kis sa hambuk usog. Way simampay kanya yung panghindo sinagama. Umat na kauna. Bihita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya subo siya. Uno lang niya nahinang mamarayaw dito dunya. Lang niya warong kaingatan ko. Yung pagyanon mamarayaw, rin ko kaingatan. Sabab buhay nakahindo ka na yung pagyanon marayaw. Nalong niya, way runtod tao, kaya hinangan mo karayawan. Nalong nila ko kaingatan yung mga yadto, sao na wakto.
Kaya na naman ko hambuk tao yon magkakunhan tatabangan, tiyabang ko siya. Sa away ron halom si pangatayan ko mga uno-uno niya ito mga marayaw. Diuhal kun hadya kani. Nalong sinallahu ta'ala sud nakapalong sulka. Habihat to sadya. Wala siya misan nakapag tag-ipon patuhan. Ba't hindi kay nga tani pag tag-ipon patuhan? Wala siya kaya pasampayan sin. Daap. Wala miabot madtukan niya. Nabiya din na yung kita niyo. Iyari na kawin kato tanyo sampay paadlaw ini. Sampay pamalun na yung gumi. In bakkas sin ka-Islam. Hakahinapusan jaman. Amo na yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in nagdaka niya. Amuinin apasun na to kawaon sumod palauman sin tumpukan sin ummat niya. But in ini na doon na kitahay ni malapas sin uno-uno pakaradyaan. Na impag nasihat niya sihati hambuk sa rayaw-rayaw. Doon hay ni biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina an-nasiha. Innama ad-dinu an-nasiha. Nalong si mga sahabat liman, ya Rasulullah. Kansiyo. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lillahi wali kitabihi wali rasuli wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Muna harap pa Tuhan. Unin pag nasihat mo, kapatot sin Allahu Ta'ala sabay kaingatan si manusia. Amo na yung pagtag-ipon harap kaniya. Pag tag-ipon harap kaniya, amo na imtisalo awamirillah wajtinabu nawahi. Himinang simpiang daakan niya, lumayo dahil hapiang langan niya. Amurad to. Yan. Yan to bang harap pa Tuhan Rabbul Alamin na pag ubos harap pa Quran. Pag nasihat, ini tiuntut kato katanta ni maingat ha Quran. Sabab in Quran, liyundira man kana hayyan. Ini pagpatumtum pagpaanib ha mga sila buhi. Bukon in Quran para patay. Suway siya min makarasa pa, apa siya maghampit sin Quran para habuhi. Na yung kato so yung matay na papahampiton sin Quran. Atas gastuhan sina nakapo kata, magbasa ha Quran. Sin misan inyaon miyatay yaon di misan maingat mamasa sin Quran. Hindi na nakahunahan. Imaggunakan niya buhi. Nabihad to adtuin subay, amuyin, tinangon na to. Baba kita niyo buhi pa, baba, yan pa yung kalasig kato, taniyo, amuin mag-us-us na kita niyo, lari kita niyo habulan mulia. Intutong basan sin Allah Ta'ala, balkala-kalaan. Bukom biya sin dugaing bulan. Sa biyeta inisin, Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi. In tungod paparkala ammalha bulan Ramadan ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatari ala qalbi bashar wala khatara ala qalbi bashar. Wala pakikita sin mata, way pariurungog sin tainga, iwan way pamisan na angan-angan sin jantung. Di manusia. Hati niya, inyaon, bukom biya sindi, kaibukan taning kata. Bangaon makasuy-suy ka to lang, marew pagkaon yaw na, restauran yaw. Ay kaw, on na isab nakasuy-suy, mas marayaw niya, tumantunay sab kaw. Sabab, umapas kaw si marayaw. Biha, sa lawi indayaw sin, parkala amin binin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bat amoy ning kabuhi matan. Kabuhi matan, amo na yung kabuhi halom sulga. Yung kabuhi sing kapir halom sin narka, way kabuhi, way kamatay. Mayta, mabaya na sila matay halom sin narka, sumukat patuhan. Sadi sila matay. Buhi nakakal. Sukaton nila yung kamatay, sabab kabayaan nila makahali-hali sila. Sumakawa, way na. Kanalaw niya, way ron kabuhi, iwan, way kamatay. Nay nalam sulga.
Kakkal kaubuhi sa lama-lama. Tanda niya, wala isang pagtuog. Lihat, ba't yung pagtuog ini, sipat sing kamatay. Ibang pagtawagon lang niya, kamatay siwi-siwi. Pagpirong sim mata mo, muklas inya walihan mo rin ngabaran mo. Palihanon sin Allah Ta'ala haruwa yung lokal. Sabab bang lihibalik kayo mo rin, nakamabuhi. Aon tao, pagpirong sim mata, natuog, di na makabati. Pasal wala na biyalik sin Allah Ta'ala. Dihan yan. Naamu at tuin, urulon na to. Mag-ingat kita sa Quran. Bang takaingatan na, hapalon tayong Quran. Hariin ng kakausan to, mapal ka niya. Hatihon tamarayaw. Bang tiya kahatihan na, hipang hindo mo. Bihan. Sabab bang kau nakahindo, uno-uno na inpang hindo mo kaniya, hakya kadar kiya hatihan mo, aun bahagi mo. Bihan sa yan. Ampa, kuan ini. Wairon lupas niya. Singkatan. Naamoy adtuin, ini, dahin ha mga sarayaw-rayaw, batukon sinambok-pahambok. Na, Quran, kitab, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos, pag nasihat, hama nga sila, tao, nagdararungan sin paghula. Sabay nasihatan, di man jari ka maglupas, pasaran mo na dyan sila. Sa mayta, bang mo pasaran sila, sampay ikaw malapay sin kabinsanaan. Sabab bang dumatong impit na, bukon imakananam simpit na amoy nagpuunan sin pagpit na. Lapayon sin Allah Ta'ala kata, ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Yan. Hali kamu, tangkis kamu. Tamingin yung baran niyo, ring haamin pitna. Sabab bang jumato yung pitna, malapay ingkatan. Doon. Kanalong sin, asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang buhok kay Ummu Salama. Ang buhok kay Aisha. Uno lang niya, Rasulullah, waktu yan, mayroon na minsan tao sali, tao marayaw. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang sila rin mag-ino-ino, di magpatumtum. Malapay na sila waktu yan. Bihan sa yan. Naamo at tuwing subay, tilusahon na to, hakabuhi na to. Na inikatan, bangta, ino-ino imbaran tahabiya ini, biya kausin nagbabakusin pag-akama mo ibansin, ini, pag-iman mo patuhan Rabbul Alamin, dahin hawakto pa wakto. Ang painipyang daakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Baguhan niyo in iman niyo, dahin hawakto pa wakto, mayta, sabab magkaraan in pag-iman. In pag-iman, magkusog. In pag-iman, magpuklas dahin hawaran. Hawak to makahinang dusay namok manusia, wala doon yung pag-iman niya. Diyan. La yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Di makapanakawin tao manakaw, sukarol, hawak to siya na nakaw, yaon yung pag-iman kanya. La yaktulul qatil hina yaktul wa huwa mu'min. Di makapumuno, imamuno, hawak to siya namuno, aon pag-iman niya patuhan. Bihad to rakatan. Bang hinang pianglangan sin Allah Ta'ala, hawak to yan, di makahinang in mu'min. Ayaw pakatiud niya hinang. Misan wala niya tiud. So, biyabay tasin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang matan mu'min, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin maratain. Di malusot in mu'min, hambuk lungag makaruwa. Hambuk lungag, malusot makaruwa, nabukon siya mu'min. Maana niya makapamintang siya bang siya nalusot na bakas. Maana niya bang siya nasa makapagtawbat siya magtuyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbing siya patuhan Rabbul Alamin. Biha, naamoy adtuin dahil mga pagpatumtum, haupo-haupo, mura-murahan, yari kita niyo halawman sinbulan ini, biya luparagbos, nakatunga na kita niyo, na
In sa reo-reo, magsusungin tibot na to. Ando in marayaw, amin matao din makawa na to habulan Ramadan. Ayaw ko si mingod kaywanan, bang magtarawi, amin lawahunin, amin masapat, supaya ray, day na makawi babay. Tumtumon na to, inyang katan, lupas. Labi-labi na mag-iimam amuin, biya sim pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sim pagtundok sin uwak, sin dugo. May tanto sipat bihad to. Sa babin uwak, apabila tumundok sin, tutundokon niya, ito nga sino. Tundok makaminsan, tumo nga sino. Bukong biya sim manok yaon kukuog bihan, nagtutundok bihan, nag-amutan, bukon. In uwak, pagtundok makaminsan, ito nga sino. Nabiya sim magsasambahayang hatarawi. Inhal nga sin ibadat tarawi, di magjato harugaing bulan. Habulan Ramadan da. Sa taing magjaga kaniya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala piyangan doon mga malaikat, subhanallah. Pag-ubos, gaan-gaanon ta. Sin in Quran biyay ta kato, inhalga niya, la takulu alif lam mim. Bal, alipun, harpun, lamun harpun, mimun harpun. In alif huruf, in lam huruf, in mim huruf. Nabang to imian alif lam mim, intong bas niya pila, katluan. Sababin tiap-tiap hambuk huruf, hangpu, bi ashri amthaliha. Inambuk huruf. Nabang mahabaing mabasa. Bihan yan. Nahatin po nakaunayad to, Hamakkah al-Mukarrama. Iban sin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mapuas sin mga kasahabatan, miabot sambil kaapatan tagsiyam rakaat. Impagsambahyang si mga sila. Bihan. Kawayron ng mga sahabat na kaon. Pasal sin, wayron day sa kasaan niya. Batin sa mahayang doon, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon gantaan biyayta. Salatul Lail matna matna. In sa bahayang doon, dorang karakat sumalam, dorang karakat sumalam, dorang karakat sumalam. Bihan. At inya wayron kita biyaytan pilang karakatin marayaw. Kata, in mahal ka doon matao din na hinang taamal. Matao din nabas sa Quran. Bihan. Nasa biyan, di siya magkatimba. Kapag sambahayang ta, bang mo biya bistahon kataan, itong manin huruf, biasa mo sindumiyaon. Natangbos mo in Ramadan, habihad tindahan niya. Na milyon-milyon siyan, intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamon, tinapasun na to, pamarayaw insyaAllah ta'ala, murah-murahan na magkasanangan kita niyo, hawang mayan, amad tuin, iaangot na to patuhan Rabbul Alamin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga katautay manghuran, inhinangon na to kata namin pamarayaw. Piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakabuhi na to. Insyaallah ta'ala. Waybo nga niya rugaing din sin marayaw. Amad din subay jagahan na to. Sa taing katan piyag mangi, muna-muna magtaming kita niyo simbaran na to. Supaya rin kita niyo makahinang. Labi-labi na halaw man simbulan Ramadan. Bihan.
Sebab na ajaman na to ini bukon na amin piyang lalangan sin nakaunad to. Misam mo hinangon niya to. Yaon kau habay mo bihaon makapagpitna. Nagja to. Magpisihad ya kau bihan ito norma kanin pitna. Bihan. Na ayaran na to inyan. Panyap-panyap na to yan, bangharap pabihad tura na mas mareho pa yung nagduruho. Sabang isa magbasa sing Quran, mga ini dumungog sin pangadji, dahil doon, na mas labi maraya usap. Bihag. Ay kamu magtali, biya sin pikilan sin kaywanan long niya. Inyan long niya, na bid-asayan. Pasal sin, wala na hinangadyaman sin Rasulullah. Tumtumun na to, impagyanon bid-a hapag-akama. In pag-agama doon dahay mumungan iban hinang. Hay mumungan iban hinang. In kapanya-panyan, wayron parkala. Way di matuhajaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa inyan kataning, katan sin jumatu, asal biyabay ta sin Rasulullah, jumatu. Yan. Na inyan, kakulang sin pamaham nila agama. Magsakat ka ununan sa sakatan, way nakasakatin Rasulullah, bid'a kuno. Namahita. Bangkaw rin sumakat. Magkasuod ko na ka. Diha. Yung pag-agamaroon darwa. Al-qawl wal-amal. Kabtangan. Di si magsambahayan ka. Yan doon yung kabtangan mo, ibansin, hinang mo, magsambahayang. Magpuasa ka, amura. Maghaji ka, amura. Magjakat ka, amura. Ito rakatan. Maghiwalin jantong mo yun, iban simbaran mo. Biasin mga pagtukbal jakat yaon. Ikaw yung maghinang. Ikaw yung magtukbal. Dahon mo magtupa amin tao barhajat. Bihang. Hasupaya kau naka hinang sin amal harua perkala. Kabtangan iban hinang biha. Nabang ko iban nakabtangan himibal na jantong mo. Sabab way roon maksud mo hinangon imbukon makauna yung jantong tumayma. Biha. Inbo nga sin hinang mo to amo na inhiwal sin udyot pamaranan mo. Biha. At tawa uno-uno na ipakita mo. Biha. Bangaw ngi sinatay mo, kakitaan yung bayho mo. Takaw yan. Gumawa na pagwa katam. Nga mo ini dahil mga subay ayaran na to sa Allah Ta'ala. Manjari kita mag-usal si mga kapanyapan, biya sin mga ini, bang mausal siya harap papag-agama. Sabang usalon hapagpit na, nalong niya, biya ita sin Rasulullah, la yadkhulul jannata namam. Wayron maka, sud palam sin surga, amuin uno yan, magdararabis sara. Nasa, yun na ko naghali haway mo, yan to na dimakan yung bisara mo. Bang muusalunin ini. Yung pangasubo, wala ka nakahinanghad to. Pagka ka wala nakaighabay, wala ka nakahatod mad to. Amo ini naghatod. Singkabtangan. Na yung mareho, usalun taharap pa, agama. Bukon in pagpakayhay ni may nang bida, bukon. Yung pag-agama rin tura harua. Sa matanda. Amurain, simud mo ibansin. Hangkan yung pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun katahan kabtangan. Impunan niya Quran iban sunnah. Wayro kaing. Ang pagkauhindoan sin paghinang. Naamo yan. Nasa yung mga tao, ando kaylo, diha. Hinangon bidaing katan sa sokat na wala jimatuha, jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon. Biyabay taasal, sintuhan to Rabbul Alamin. Wa khalaqalakum mimma la ta'lamun. Masi-masipain Allah Ta'ala magpaaon, sindi niyo pagkaingatan. Magsusong, magbuwa.
Ya, aun parik na to kaingatan. Ka magbuwa pa. Nah, amuanin subay halian na to. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin al-amirin bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعينا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تأدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعافيك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Stop. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.